ni umwe wa mawira maria marutitwo ni Morris Nyaga uria ni MCA wa wandi ya Kirimari kaunti-ini ya Embu thutha wake kuhuthira runi ruria maheagwo ni thirikari rwa kugurira ngari kugurira muingi wa wandi iyo kanyaga karia kari mateithagiriria hari kuumiria arwaru na guthaitira aria manyitwo ni mitino wandi-ini iyo hatari marehi. Nyaga uria warutaga wira wa kubanga magongona na kuhumba andu mbere ya kuingira uteti-ini ni aratariria kiria kiracungiriirie we kwiima ngari na kugurira andu a Kirimari kanyaga. Na ni ta mweshimiwa ndiradengira ndirira andu ndirathie ku make profit ona ndengira ta mweshimiwa ndirwa kurutira andu wira na koguo ngina uga ona ndahewa runi rucio nguriha in 5 years. No, the first thing my people comes first, the help of my people comes first. My manifesto is very clear. Now anybody mwenye kuna manifesto yangu warora this page 3. Ningi ni aragweta ngucanio ya kiuteti kaunti-ini iyo ari kimwe kia itumi nyingi iria iracungiriirie gutua itua riu ona thengia wa ukorwo ari na kibarua kia gutungata andu 50,000 wandi-ini ya Kirimari. Aguranire gutire wira uri woneka because there is a mvurutano ya governor, tushoke turudi kwa debe sijui nini. Mimi kama kimheshimiwa nikasema vile iko sahi kwa sababu mimi nichaguliwa na watu wa Kirimari na vita mari imefika niko guthuka kugo ngenona it's good nigire muhuko gurira andu akwa ambulance because ndirona sioni hivi karibuni tukifanya kazi. Nyaga kana kolo ta uria kurikanite wandi-ini iyo na uria ni wa miaka 28 na utari na mutumia ari na gikundi kireita Kolo Rescue Team kiria kirongoreirie kuhe mbeu njithi mwena ucio mawira undu umwe na guthaitira maundu mahinahi riria maumira. Ndazindurie Kolo Rescue Team ni tukoretwo tukithie in slums tukathabia ciana ngage tukatheria town the drainage tumekuwa tukingalisha drainage tukoretwo tukitheria town tukahata na tukakua nginya giko tukathie guta. Nao amwe aria magunikite na mutaratara wa Kolo Rescue Team magitariria gikeno kia undu umwe na kiria marongoreirie gukinyaniria. Na in the next 5 years niturenda gikundi gikorwo gikinene tukorwo twi registered, we are registered but we want to register internationally ikorwo ni gikundi tungivota kuuma ava tukathie mtaa wengi tukavota gutethereria andu na bibi tukavota kuona kinta donors na tukavota gutethia andu wengi. Ningi ica ikuhi ni abangite kugurira andu a wandi ya Kirimari ngari ya kuhurana na mwaki akigweta wagi wa ngari ta iyo wandi-ini iria ri gatagati ka tauni nene ya kaunti iyo ta mutino wa gwithirima. Na hari bara ya kuhurana na maabitha aria ungumania wabici-ini cia kuheana basari kuri arutwo na mbia cia ngava mwana uria muthinu ngathisa cukuru ngona mwana uyu nikiwe na thina ngaguo ni aveo basari nundu iria kamiti iria ivo uria kaga ya thisa ikavanga na principal ikagwa ni ngova basari cia ndo ega na ghost na ukinamba mbia ukinanjokeria mbia fulani kugo magika allocation mekaga allocation makimenyaga mbiso ni kumasokera kugo mbira nyingi thisa cia sokagira kamiti tira ciatagia mwana ona thengia wa ukorwo atari na kigina kiiganu kia guthundura tabarira nyingi cio thi wa na mbere. Kolo ni aratariria uria abangite gwikira andu a wandi ya Kirimari makiria hari barabara iria itagerekaga riria kwaura akigweta kwa ihinda riri ari page-ini ya 3 ya manifesto yake hari kurutira muingi ucio wira. Iria njira mbikirite mikakati iria konete MCA wa Kirimari swina njira ya uchumi Kiambuthe road uchumi mini in Kiambuthe road ile kwanja gwikirwa rami kuma next week na mevele 40 million lakini tunamba tuwekire phase 1 ya 20 million tukinarikia ya phase 2 tuweka supplementary. Kolo no aragweta mamwe ma mathina maria tunganite namo kuma yukia wabici mieri 6 mithiru. Number 1 tukoretwo na challenge ya mwaki wa muthenyano ri gweta nyumba tukagia miaki 3 haha ukehurira thimu haha ni kurahia ugatengera haria ni kurahia kana ukiigwa mundu ni murwaru in the farthest corner of Kirimari ndukihota gukinya utuko because there is no good road network. Nituraroria undu ucio na ari ona ihoya kuri muingi wa mwena ucio. Ihoya riakwa kwi andu a Embu na atongoria othe kumira tunyitane nundu twacagurwo ni mwananchi na mwananchi niwe boss wa kuona agwa winuke no agakuinukia na kuri yo akuhire kugo tuke hamwe tuhote ku deliver miaka ino 5 twaherwo ni mwananchi. That's a contract ikiisha ili uweze ukirudi kwa mwananchi tena ukamwira ndekire uguo kugo ni ndirenda unjokie ritari yake. Angikorwo atongoria othe mayukia muhiano wa kwaga kwiyenda na gutungatira muingi na njira ya kuhingia ciraniro ciao ta Kolo mirurungano ya muingi magikumithia atongoria kugonderera wira-ini wao no kuhuke ngihuka kaimana. Handu-ini ha Kameme TV njita Kamau wa Mwangi.